Yada say yamo kwa baby Adom TV Badwam no so na yada health tips team na say we sure so we follow till Friday ebebo pa Eric see the body so yada say afen komo ayedru hoi na ye kwa kwhwe annual conference year performing arts 2024 ebeba so na say national theater me wo board chair e wo ha na Fredria wo ahaseya yene no eba bedi enkomo nti ehu hia pa na Fredria ofori ata awoye board chairman the national theater ene eba bedi sa enkomo we ehu ehia me ye pa faseda no ma major trish won mata di na hemi se maka cho dada yakope bi na etire no so de links okọ Instagram o be yoti ne kama e de amaw na no pa mu achen yeah na the links me ko ho am wife never call. Oh, a man never call. Make come with those. Oh, the others may pay a year amount. Maybe be a fine. Yeah, that's your paper na a ye ACPA 2024. A dear na a DNT any side medino. Yo, International Theatre, ya said ye. And I say Ghana performing arts near Manila. Performing arts no my pass a BP. The feeding, nanke to me the but ubo no as it ran say agro ahodo a edigi ani e de kirekire niam you can concert party nyom choir for brass band for asa the sanya mani nyina okaboma na abrofo no de ho ato no performing arts now back Ghana emremu National Theatre ene hwesa hwehwe ne so ena ibedi board chairman ye nimpenimfo atenase mfie kakra ya atenase ene ehu se ade ba ko atosin ni se won ya anka sa agro no mu no sa hwehwe no mu no anka won tumi page am kwachiri ise ne mfaso a ede ma oman no eso so bi anhye den hu ya fa na ase o ebi uko concert party ozo na grofo na se bi won ye bibia wo ye ne asre kakra ne kofi nso ne mfaso pa no obi anhye dantena sen se anyway ajapade bia yekura ye nkrofo no besin kwa brochire ni ne makọ di agro wo ho no ye place won born won ye won anansesam ni ne ma won kikan won di kwachire nso ye ntumi mmoa no enka se we Ghana nso ye ajapade ba ko tiena menim penifo tnas ne ye se ade ese bo ano eno no asikyire ne sen yihia yebebobo nkomo no ho ne mehia ye kone sen daache nhihye bi ho ase ye de to aban bi anim oman nanim sa ne ma nim na se etumi tena se kase ye de ye botae bi a ye pani esno bi ane ne opewu obi ho a osa asase onim se obi ofifi anane maame ane na den na okoye nso asanso na de afronita akopu abrochire inti na ya se obi akyede wo ho ayentena so ene tumi fi saa ne mai mu inti no ye boabo we ni nyina no afei na nipa no ekọ a onim se odom ta na chi a oka asem bi a amanfo besu oye na adwuma bi a ye mfa nse mo se mo ne ye friends say Adom na mo ye live concert bi no gospel ne mane Sani amane nyina ka ho live performances no ba performing as I say inti no ye ka na amamo nyina won ye ba mo ne amane nyina anyomtofo no won nyina ye ka ma won inti so won nyina ba bi inti hihye no na se kira no okay inti focus no ye hwe performing arts and a summit na ambassador bay ye ba October 2nd okay October 2nd no na ochi ayewremu em say ochina na ochi nichina okay ayewremu okay nti obi e baby so otonyon so oyisini yeah sinifo no nye performing arts but one omom ye play yeah we play obo ben o shen aben brass band for o choir live performances anyinsem ka anyinsem sa ne ma ni nyina ka ho won ye kire kra no bi hia o kire o kire ni o kire sa de no e wo National Theatre ade no nyina ye na National Theatre time near time there ye be fiti anopa
fiti be 8 no na wo chiro wudin na nhihye na akwa akosi na registration go online na sade de ya na de aremi www.acpagh ACPA no dia Annual Conference of the Performing Arts. ACPA GH there's a Ghana and .org. And .com .org. To kwa registration links no free. NGOBS ka. Enti se me ba fa so be me at the end of the day. Ye bompa so be ba no ni na to adwen a ebe ma wo be free hon no hu se obi dwen me ho. Me wo asem bi a metumi de ko ba bi me wo nkofo a ye ta madwuma na chi. Adwen fufuru bi aba metrim a ya ma amanfo ate ase nti wo ko press ye pese won ya e Chris kakakra etumi bua sponsorship performing as National Theatre say ya na amanfo office ya fa no koko na from kra amanfo nte ade na se nti wo ko press ka but as some etumi ya ma sa won ya betumi aboa ni nyina no won hu se ye ni abre nti won so won mo ye be workshops out ye be chire o se ne a o be chire o proposal marketing for be ba be kan sem kakra ma nti ube wie no na wa ben kakra kan ya onim no ubenya bibi de aka de wo no ho be mu akọ anim wa mu no so ube hu so ho onfaso ya to conference ne din say we have value bo ye pese ye kire we are senior minus ye hu hia nti wa mu no ye be wie no ho say say na me ye e kwa kire say na me nimpo nti no na ama okranhye bi afisi say na wo ba na avensu afisi say no wan be ye bomba me na me net board chairman bi but the bomba is one to aso no wan aye a proper award ceremony untu scan ya jo ya ma award a proper so o ya ade enti no ese ebo abaso afi we no de abodin keke ne ebo bongo fodi but ye koye nim no ye be yen sa enti na afi wo kono kas ene se ma de bi ye se me hwe na me ye ni ye na manfo bi eni be baso aboa ba wo se week mo celebrate no na kra me ko me fia be se me sa ko kasa bi kasa leader we could be chairman kakra ye be theater week theater week no there's a part of conference there be no ye hihye wo ho deda wo National Theatre afi bia ye theater week good into no afidi no won di won ne si meswa so efwa Sutherland obia onim efwa Sutherland mpatro brabesua ne ho ase niema wa ya boa Ghana abesinko ni place wo ho edufa foriwa marriage of finance wa ni nyina won be yi ni nyina afiti na eko na ochi mu yeah but ye launch na no pay minister be Professor AC Sutherland ade ono no hwe wo ndwe be koso wo he National Theatre na ne ewum se antifu atiasia ankodi mfio ha kenen ko nya 100 ntino ni mfie no celebrations ne yafa ho edidi edikaka nipa se ye wo nipa organ nipa be abebiko nti oye bibia na o kranhye se won so betumi akowani ana yemfansi hey na ye bompaye se wo no team no adwempa mo wo man National Theatre enimo na nkofo hu fo hu mehim mo edase se de wo ka se wo pe sika wo bre no mi ade ye bompaye se bibia na ye fa se wo na outro wo player na fe wo hu sika de pia na ya nti ye se kasa nkomo ni nyina na nti won ya krakra won ma meboa ye nko ye ni edase enti nana Fredi Oforiata wo ye bocha mandema National Theatre ne yenya no ne na adi nkomo nti wo de week yi mu nyabre ne ko ne ye pa ho tuma wo National Theatre mambe efwa Sutherland ai na nyuma pa wo mo eyeye enne kwoti ase ankonya 100 years ni nyina ye kai nti ko ne ko sua bi e amamre ne amane na so atumi abo